Čedomir Bato Domus, Vuk s Igmana, poginuo je 30. jula 1992. Nosilac najvećeg ratnog priznanja Zlatnog ljiljana, policijske medalje za hrabrost i ordena Zlatnog grba s mačevima. Život je položio na rogoju na dužnosti komandira izviđačko-diverzantskog voda kao pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Tog dana, zajedno s njim, krv za slobodu naše domovine prolio je i Smajo Somo, najstariji borac na ratištu. Saborci pokojnog Čedomira Domuza sjećaju se da je pored partizanskog spomenika na Brezovači na planini Igman jednom prilikom rekao da će nakon 98 sahranjenih partizana on biti 99. sahranjeni na tom mjestu, a na to je njegov saborac Adnan Došlić rekao da će on biti 100. Nažalost, tako je i bilo. Smajo Somo bio je najstariji borac na Igmanu koji se dobrovoljno priključio odbrani Bosne i Hercegovine. Imao je 70 godina, ali je rame uz rame s mnogo mlađim saborcima učestvovao u borbama. Pamti se po riječima kojima je bodrio borce. Naprijed momci, ne mogu nam ništa. Upravo su to bile njegove posljednje riječi prije nego što je poginuo 30. jula 1992. na prevoju Rogoj kod Trnova, zajedno s Čedom Domuzom, kako su zabilježili u 109. brdskoj brigadi. U presudnim trenucima odbrane Igmana, tada jedine kopnene veze s opkoljenim Sarajevom, dobrovoljci Vukovi s Igmana, predvođeni legendarnim Domuzom, uspjeli su sačuvati ovu strateški važnu planinu. Iako su prve linije bile na maloj udaljenosti, saborci su Čedomira Domuza ukopali prema njegovoj želji upravo na Brezovači, a agresori mu ni mrtvom nisu dali mira. Iščupali su bašluk na kojem je pisalo njegovo ime i odnijeli ga u Hadžiće. Porodica je drveni bašluk pronašla tek nakon reintegracije Hadžića, a na njemu su četnici ispisali riječi Alijin bojovnik. Danas, 31 godinu poslije, sjećanje na legendarnog Batu još uvijek živi. O njemu priča cijela Bosna i Hercegovina, njegovi saborci, ali i porodica. Čedomir Bato Domuz rođen je kao Tanasije Domuz, tako je upisan u knjigama u općini Centar. Porodičnom tragedijom, kada su mu poginuli otac i brat u samo 15 dana, u junu i julu 1978. odlučio je uzeti ime stradalog brata, Čedomir. Njemu je nadimak Bato dao njegov brat, te su ga svi tako od milja zvali. Bato je bio maloljetni policajac koji je najprije otišao u Mostar na službu. Nije mogao čak ni oružje nositi u futroli kada je tek preuzeo obavezu. Službovao je na jugu sve dok se nije oženio. Tada je prebačen u Sarajevo, gdje ostaje sve do početka agresije. Bio je jedan obični mladi čovjek velikog srca. Silne tragedije koje je preživio doprinijele su tome da je bio slabog zdravlja. Često je bio u bolnicama. Pred agresiju je operisan i jedva preživio. Pošto je bio pred komatoznim stanjem, iz policijske stanice Hadžići otišlo je 7 ljudi da mu daju krv. Vozio je kolega pravoslavac 7 muslimana da mu daju krv i spasi život. Kada je tek počela agresija i kada je svako od njih razmišljao kamo dalje, Čedo je kazao: ljudi su mi krv dali kako bi me spasili, a sada me neko ubjeđuje da sam ugrožen od njih. Ja to ne mogu prihvatiti. Pošto je njegova majka Desanka imala težak porod, tako da ga nije mogla dojiti, njegova pomajka po mlijeku bila je jedna lijepa žena Esma iz Binježeva. Kada se cjelokupna situacija sagleda, može se sa sigurnošću reći da je on sa svojim komšijama muslimanima bio i krvlju i mlijekom povezan. Desanki, Čedinoj majci, rođeni brat je zapalio kuću. To najbolje govori o stavu familije prema njegovom činu ostanka u armiji Republike Bosne i Hercegovine. Još prije izbijanja agresije, Čedo je supruzi predlagao da je negdje zajedno sa djecom izmjesti, ali ona odlučila ostati sa Čedom. Samim tim, gdje je bila ona, tu su bila djeca, a i svekrva Desanka, tako da su cijeli rat bili skupa. Desanka je bila neobično hrabra žena. Ona je u jednom momentu ostala sama u Hadžićima i jedva je izbavljena. Rahmetli Fadil Džozo je dobre pare dao da se Desanka izvuče. Ukrao ju je policajac Srbin u Hadžićima, odveo je na kobiljaču i predao njemu.
Četnici su nju zajedno s muslimanskim stanovništvom zatvorili, tukli, provocirali i šta još sve ne. Muslimani koji su s Desankom bili zatvoreni govorili su da im je bilo teže gledati kako su nju maltretirali nego dok su njih tukli. Svekrva Desa je imala običaj reći: kakvo srpstvo kad tu nema ljudstva, to im je najviše bilo krivo, zbog toga su je i tukli, kaže Čedina supruga Vesna. Neka je vječni mir i spokoj plemenitoj, hrabroj duši Čedomira Bate Domuza, Vuka sa Igmana.